troje mladih autora koji se na specifičan način bave pojmom prostora. U radu Ane Knežević, Nemanje Lađića i Marka Markovića taj specifičan pristup pojmu prostora se odnosi na najšire moguće shvatanje ovog pojma. Dakle, prostora kao nekog fizičkog prostora, zatim mentalnih prostora. U radu Ane Knežević, u njenom radu vidimo ono što je zapravo jedna potpuna instalacija, potpuno zauzimanje prostora. Ona svoje prostorne crteže realizuje u odnosu na dati projekat, na dato mesto, tako što povezuje svetlost, prostor i zvuk. Dakle, u tačno određenom geometrijskom odnosu prema datom prostoru. Od 2003. godine bavim se svetlosno-zvučnim instalacijama i istražujem odnose i preseke između prostora, svetla i zvuka. Svi moji radovi i instalacije su site-specific radovi, znači u odnosu na prostor u kome radim, izvodim rad. Znači, to je crtež u prostoru i u korelaciji sa arhitekturom. U ovom konkretnom prostoru salona, ono što je meni bilo važno, jesu ti stubovi. Kad pomislim na salon, kad pomislim na ovaj prostor, ja pomislim na te stubove. Iako moji radovi izgledaju vrlo geometrijski, neko bi rekao proračunati, kada ih pogleda, vrlo su minimalni, vrlo su konstruktivni na izgled, oni nastaju u jednom intuitivnom procesu. Ja uvek uzimam u obzir čoveka u toj instalaciji, znači, pa samim tim i njegov osjećaj u tom prostoru, dok prolazi kroz taj crtež, znači on je za mene sastavni deo instalacije na neki način mišljeno da stupi u komunikaciju sa tim crtežom u prostoru, sa tom situacijom prostornom koju ja postavljam tu i jako mi je važno da svaki moj prostor posetilac vidi jedan na jedan. Znači, ti radovi nisu mišljeni za grupu ljudi, nisu postavljeni, nisu tako koncipirani. Da biste moje radove videli na pravi način u prostoru, morate da budete sami sa tom situacijom svetla i zvuka. Jako mnogo vremena provodimo u nekom prostoru koji više nije fizički prostor, nekako većina mojih i radova i čak nekih stvari koje posjedujem i nešto što smatram da je sad kao, i u nekoj digitalnoj formi. I onda se jedan broj mojih radova, nekih u jednom periodu, 3-4 rada, su se bavili tim odnosom između fizičkog i digitalnog prostora. Da sam pravio neke eksperimente na temu kako bi to izgledalo ako bi sad neki principi iz digitalnog prostora, iz te logike koju smo savršeno navikli, pokušali da je ubacimo fizički kako bi to funkcionisalo. U radu Nemanje Lađića, Pećina, nailazimo takođe na jedan crtež. To je zapravo jedan taman prostor u kome arheolog svetlom, jednom baterijskom lampom, upisuje crtež koji je privremenog karaktera. Dakle, on na neki način označava taj prostor i time ga ispituje. A pošto je u pitanju prostor Pećine, a Pećina je takođe i simbol početka ljudskog stvaralaštva, taj crtež pomalo uspostavlja vezu i sa nekim početcima tog stvaralaštva. I takođe je Pećina interesantna zbog toga što su to neki prostori koji su se tokom tih par hiljada godina ili ko zna koliko desetina hiljada godina, jako malo menjali. A promene koje su se desile u ljudskom društvu i načinu na koji funkcionišemo su ogromne. I onda imate jednu situaciju crteža na zidu danas i jednu situaciju crteža na zidu iz vremena pećinske umetnosti. I to je neki bio zaplet tog rada. Radi se, mislim sad to je narativ koji u suštini nije toliko bitan, on se već iščita iz samog rada. Radi se o tome da je neko sleteo s puta, završio negde u maltene prirodi pored i sada je taj neki moment u kom
on je ni živ ni mrtav, jel, pitanje da će ustati ili neće ustati, vidi gde se nalazi i vidi šta se oko njega dešava. Taj moment je nekako razvučen i proanaliziran kroz taj rat. Drugi rat, Ane Knežević, Fiat Lux, je nešto sasvim drugačije. Umetnica ovde zapravo tretira prazninu, zapravo jedan negativan prostor. I ovaj rad je realizovan kao crtež kroz niz ploča, u ovom slučaju su to 3 crne ploče, koje deluju pod određenom svetlošću. Tim svetlom mi dobijamo dubinu prostora i svako od nas vidi zapravo nešto sasvim drugačije, jedan drugi inverzni crtež. Praktično taj negativni crtež, koji ja zovem negativni crtež, nešto što se dešava po dubini, postaje vrlo aktivan jer je situacija takva da ta crna ploča koja je kao na neki način ogledalna, da ona upije u sebe prostor i posmatrača i jako privlači pažnju posmatrača, znači ovo je kao neko crno ogledalo i znači, koja prima na jedan vrlo suptilan način cijel prostor i vašu sliku, pa vam oko traži balans između te crne ploče i tog nekog prostora po dubini. Treći mladi umetnik, Marko Marković, na jedan, rekla bih, skulptorski način prilazi pojmu prostora. On od trodimenzionalnog objekta kreće ka jednom crtežu koji se ne realizuje na papiru, nego na zidu, da bi potom taj opet crtež vratio kroz video prezentaciju u jednu trodimenzionalnu formu. U ovom slučaju, na ovoj izložbi, Marko je napravio jedan ogledalni prostor u kome možemo da vidimo prezentaciju manastira Gradac, koji je potom realizovao i kao aksonometrijsku projekciju na zid. Samim tim, Marko želi da na neki način ovom objektu oduzme sva one osobine koje nisu inherentne tom objektu i da ispita zapravo sam taj prostor, unutrašnji prostor koji nedostaje. Izložba otvara i neka pitanja. Da li su prostori neki posebni entiteti koji imaju svoju memoriju, koju upisuju oni koji u njima žive, ili su to neki prostori koje mi pamtimo, recimo iz detinjstva, potom prostor koji je jedan od elemenata rada svakoga od ovih umetnika i samim tim se dakle postavlja pitanje da li je za ove umetnike ili uopšte za nas prostor, to jest umetnost, prostor odstupanja.